aha mushomo gwo kubangura abakozi ba gavumenti okumara ebiro bibiri ahaltuza hotel mu district ya Bushenyi gwebembirwe abahangu omu byenshoro za n'enkozesa y'omushoro kurwo mu kitongore ekya Sustaining Tax and Revenue Improvements for Development Stride in Uganda ekirukushagikwa Embassy ya Ireland. Abahangu bashangire ku enkozesa y'esente z'Empamushoro zibamaziremu amaani g'okushashura wakati w'omusoro n'abagusoroza nti oluse enkwatagana ebanzibu abawi b'omusoro oluusi bagenda ne balowooza oba ne batalaba gavumenti oba ne batalaba ssente zaabwe wawe ziraze n'abari kukolekitinga emishoro omwe emishoro gituba kugikozesa deviation yekuba nekora haze ekintu kyo kintu ekisingireyo okushasha Empamushoro kurjerwa aharijeni esi nakunga tana ahamukubagano oguri ahanshoro za n'Empamushoro abebyo butegeki nabo tebashitami ahakuteganisa enshoro za n'enkozesa z'omushoro mu bitundu ebisinga wabaddewo obuzibu wakati wa tekiniko bana abakola emirimu n'ab'ebyobufuzi nga waliwo okusika omuguwa ahantu Orimeya yashoborora ekirukureta omukubagano hagati y'abakozi ba gavumenti aho na bamwe abashomankuzi batandikire kwekwasa new trade order okubuza omushoro itwe nyoma ya pire uko ni shababurizo because wakoze local government act akabana amanyangu haro political leadership na technical leadership kandi yahereza emirimo yitu teine kakwati okubuza abahangu oba trade order ino kwirkwija kuteganisa ebyemishoro omu ihanga lyona ebi nibyo bashoborora tubadde wano Bushenyi nga abakulembeze bagezaako okulaba engeri gye bateekateekamu abantu we banaakolera ekyo nakyo tukisanze nga nakyo kirungi atyo meya n'okushoborora oburugwenguzi oburi omu bakozi ba gavumenti nobu ebizibu byona bari kubyegekerera abebembezi abo bantu bariho the most corrupt abakora abine corruption konkano bakani bena ngo yitwe abari kurwana neco batwihamara inshonga zikazirisha hakazo trade order ibaye mashenye bizimbe by'abantu wazo mfiri kushenye zimbe wasiga hweki washenye kiri kandi bizimbe byona biribiko abo kore yakwesente ugutiyaza kweza okumara kufuna ahabiru kukwata ahankozesa y'omushoro kyajemesereza kutaya iraho bamwe omubaru kushashura omushoro aho obutambi obumwe bwakwatirwa Yiwana Ishanga Road hagati y'etown ya Bushenyi ahijwire kasasiro aho nebimori ebyabyirwe kuboneza etawuni berengerwe omubukurura n'omwata accountability y'umushoro gutuhereza iteka abantu ba Bushenyi twakajerebere abo kubana nintekateka ko mu Western region yona Bushenyi nito twine engutombi Bushenyi nito twine omwirima twine bitara bya sora byo kucendeza omushoro abahango nakyo beine ekibashobororaho percentage mpango wade turya Empamushoro nka tukucenga umushoro tukushashurana so kuko banoreba umuntu nareba umushoro gwa kushashura mu URA areba umushoro gwa kushashura local government n'ingashi government yahito ya hansi hatayibuza confusion yona neretwa gasha kwa Gerald Tugume omuru Bushenyi.